Oy, Manuel, Will Tutaw, mararugul other belaw. Ila algo truro yang blol nga niya o si schedule ka ma'am Surang Junior niya candidate mo President Travelur belaw. Ma kutial-tial klutol mo matawar ka mo so medyo na ma gal lobak ma'am ra Mr. Wilter niya mal samariare blol Valentin mem ngol sir ka ma'am lo to da igel mo club gul to ra Travelur belaw mo musbir ara adal o junior remurt mo mga taklila blur bela armeng sa kukosira adal nga ikela kabalmente mosbel ko otto de swel girel mo abo de sen kior el almran mele del kapsino on matal buileng so em lo ter ka de swem lo tirakra information um lamay mek muktel te ale sal mutemrenga suleme junior pakpas ka olgiong mam kora akmu kel kora somel kmu el diwa bek time mal so mangaria karmam ramleng lara elegidim mo sisibing nga Mr. Wilter ada do el algo tal chica te era sa olgiong lakti mara sesel time gim trim no delayed ngaria agora lulungot mo koringir ti al studio mo dial el mo maknit mo na mo klaro kulto ko ma olgiong la merka ya Manuel tuta lo idong Mr. Wilter Manuel tuta otro le dun te al do susra ibdul maraklay marbugul belaw bilung nebira klay mar masil belaw President Ramasao, Vice President Oilo, Marugul Ministers, President Baules, Marugul Senators, Speaker Anastasio, Marugul Delegates, Governor Temismun, Marugul Governors Ra Blur Belao, el Direct Speaker Teley, Marugul Speakers, Marleitors Ra Blur Belao, eto ubets, el susurgid el morar other Belao. Rogul Narang, Ayangan, el Mora Hotcharigi. Maybe next year, Moriate Lilo. Internet terada hochari gim amos ino mesa YouTube ndi tuli sele ngaria plana moria ora radar saitra alura hochari gim ato obey ma son sorol anyway teknologia material betol ngalia da ngaria krea blur belal dire tulini o mesa terte al gida akora setel sure gida maybe it's more than town te ora meet the press every week in the May muriate level el caso es cambio ko to da yelo ka ramreng sara blu malu bi ko maklo to tel issue gida al bangare la al sin di so kala se this past week kada melmol gida mari setting no bulo se nombre ka primary ngi ko ma ma so mal adra race mu seria to se kadwa remote trotter gi yo set chiri gida maraele o mesara rat ngarap kulara le koro older ding le o meeting te al nombre del Saturday night e un plan tele de ngaria gare el koro on di brigid el yelo plura gayuk le no se ve la ngatpang mai meli mangaram lungui mangarar aí del for el blue au no si memta yewa setia ngase do se Palawan night ding Palawan night travel ke lagi tra oksera ngatpang mumlo se la el team el me ya te agora kayu ngadar mung agimle kada celebrate ser clip el argid tial yel rulid mo to go betsa adar belau mat ngora modified en loy ga mangara ding entertainment kada congratulate ter ngalgara ngaram loy luk ni lagot te lagot ra sus mal was exciting kada samiri mal seluk meso del sharing it was a drug free event ngara balnga la blu nuptokal ma mugere la del me marangal gir en tirgelo ka participants tigala adran lo gamal di 18 and over no sé tigel senkiol bol participate e mo atena druk tirgal reach out ma da blu branga sudir mutroni tangeso kida mal adira mal eso gal sharing así que no aygal rogul activity dorul yadogamos sub garud Gama mlonge berak ponge akara aplikan at pange kung meset tial karier dim namo ul kami Friday dim le ul kita ngada ser kap senge we dried up emle mdirt el mon mombrega program mombrega closing prayer kada matmok la yingal mga erweb taul asik pa dimana sula dios el lo bangedele no dejas space una atento no somos allí al marada do correct bakase al black ul kada di em tamal rogo di tara deri li
ونملي أوبنا تيال الواسي بولسي رارا راجل بلو الماما كتيل مين متول تراو ما أبو غرا روبيان عمل دي ملقط تندري على ستا بروجرام لموترا ماما كتيل منور ما أنا أبوي جراي مليجا كتيل غري كانكلن ملي أدفرتايز را بوجري ملي 100 البوجي within أتلا نيرا ستا بروجرام لموترا ما تريلو كبيبي هذا نارلو ما تريلو كمبرولا غلا next week يا مان نمو excited واسي دي على تمو أدفرتايز يا مسلمين وقت على تلو كل تراما كتير كده هذا دو كان تلو celebrate سل بلاوان نسر كده نسر بلاوان نسر كده سكده كده توغوبات اللي لياقل بلو سكده سترا دايركشن كده تلو رايقال بلو رابلورات سيا ديري كده celebrate يمسيري so timok muy كده باي سمعت على الروبا روكا بس كده يلو كورا بلام رينج سرا بلو ويل دور الى توب ويسي ndiak bakpas ka olgyong le Mr. Wilter adang ya sube man mamu atran ndiak ba bo ora klol ad makmul ra ya mada malungil tutai surang le bodogan tinur a discussion ergi bogu tirak lagi el susal lamdu emergong edomu gora ngarnya atau goil soal moduli gol sebem gamen ternil masing ngara udah sebel di tal togoya girela palasi palasira belur berau direction el soal morni dia ngara ulak melgosul toy adungul mora igal current tulisi beral togoya o togoya budget ma togoya sorry adal togoya bluan meru le thimerga se gire del gote kad mamo mara andar belau a question lang agunda so gider roga malbi agriskila o kad mal agringi preach ngi kad mal gorngi almost every time ngania on divra ablu mal leaders gil mit mal gorngi sel gora awai al question wala se oi kad agringi wal gora direction din gora dia ga utorgo palsira gabelmento lo así borisei mesei gida ula al bebida time bodorura budget memoria clara vos al dasura adromle olbil ma obisra presidente ma kidel di adravlo lenguaya gugos negarnia nguaya algora telgibel el sel communication al madre de led mar adravlo gida claim lo así al tol dorul agiril beisra anidra adravlo in fact omolgormi la sio omlasi another belagiril mo hotel the surberti sel gulgora pal siak malgol molmuto organization realmente ania omdilira lastal sio gidilo así comralo hacia labor office amal giril mo gorgikra adravlo el gote mural bebira elang maral viaja salvo ahí sí como los por ejemplo así maria los sigo aurore el adagablemente tola en diálogo guerra se engadre de los marman somam obsigi aurore tamay me lo guerra galo así ngadi galo ret mladi ya employerin sebem el helper ni dia la tra Bangladesh me ahora muai sí maula cora ol tirak la timergao eu ngaga malo mrar in tola sin bralo ahí sí agora só in general mdulo así muai sei man agel gomdasul momrul moklungi aderbela dagabom komagandi o itreitol morgorgil así atora housing agil mamora aderbelau atora ureora agil mamortir agel todo in general no se akpone ngarak momrul ngil gilel lo tirklise gilel simergo Quando nós conseguimos seguir agora a mogota o grigue é horrível o modo é um tango com a bebida نتشولا كده قد ما قد طلع ارتيال تغرق كامبين منامو
Saya kalau saya am 6 years. Rau krumur tu Oh, I see. president kada rirur tara 2016 ela kada ma al mutro to sia atlet. Kita malo mara tiga agote tiga gira el focus rigid. Government rigid rogo. Udo do na al selo musalet. Udo do lo kem do da rogo. Agote gira da garge kini ase. Ma dos pe gira udo de gira el bgatau to tutel release el goto klol goso tira atrapelo. Gira el garge lo mi te traigel sesen gani rigid. Yo kita amra lo dingar ade mesak klol lulspal rabek el bulu. Marbek klaf. Ulum gam nomru seliste amali misel kamangal ad songo chawdo dul gut mokor rogo. Oise? Ndi sel goto klol tutere la amra gira de prioritize. Amra gira de romeso singara igel se de luk gut mokor atril mo efficient. So this was los pa beber example ra uk plaksu. Awana ra adil sanga atiagi. Kidre la al time a provide a lunch and more old age. Oise? Mangari abu mertire el al time qua goresa se abu mertire under repair. Tiro mara lunch era da moda lunch in the meantime. Oise? Di aktire kal modeng wase. Over the last 20 years, the population around the school amna declined by 30%. Abelur bela road. Ndi adoloro raum marsense adrik kmeder kai sisiu dire kal change. Maktire kal umra rase maybe there's some ways in kita se other combine aurore provide rase more expanded the service. So being more efficient. Mung tiam le ulda sura imura kaberno lo ase. Tial school ngara bluma mung selbum dera se lo to dalan chen mortiel mo modon ngara bluma. Ali gospel existing structure government. Agal ordinary old age provide dim distributor aigal school tira by provide alan chen ordinary agu mertir ngari agu gotir dim na kalsen mot koy but I think say da gira de murti gira de lo meso sengara aigal se sen ngari gi how do we serve our people better ms again needs tire gut mok you know adira kaltara silubia na kabro nga euro gi mara no se gumna close ador mar kamam Rapala High School. Morgom nila high school ko mga yaw. You know, and then ako may siya of course it tiada realistic to ka doro school nga high school nga yaw. Hindi it makes you think about what's our priority. Okay? So there were several things that came to mind. I want of course nga kasi ngari abet tanian black clothes, ngari ay bobang masang nga school edor me fully functional edal sel survive. Maybe cuma kadang lagi ada mau itu 175,000 el runner ador mara apply school itu per scholarship etiga kita dengan garabli leo mengayor ma southwest mengayangan el dia kalsir el pedor mertir el boregal school already exist ada yang ini ada betania Emmaus ada Aiboba I mean just it's still the same money but how do we use already existing resources better to be more efficient. Responsible more honest. Exactly. So it's not so much about we need money. The question and mula abesel program. But let's look at the other murela. Let's be efficient and let's do more work with what we have. Ang umra lo sen sape. Kita the tira other lower government, my other part government mo understand themselves it's public service. Tiyo mo sure boy. Misal Dorior, the provider of service and more other ablu. And let's be creative. You know, I think maybe if there's other ways to solve a problem, I want to hear them. Let's say 20 years in Ngarawan Dorior. Sometimes, the name is a the system lang alsen. Di because Tia Doruri nothing ruri in device more retard. But we want them to feel was hey. Tiang other little more tiang, we're gonna be better off. You know, tara sharing to school of course adala kami sensei mga namot 12 years chairman of board of PMA. Ma to school is close to my heart. Le kada umura sa investment tara school sa change rak lang arangal.
So ador ma close to trail issue that mesel problem ma adana klangan gen mering amsu. Al sangare ngara mering amsu. Edire kan me say our sense we need the best teachers. We need them to be motivated to teach. Edul til was they're professionals. Let's treat them as professionals. So adalaga lol sira gimi gani ma say awlak na choose mo sense. Ako lumara sel to lo say akmura school o sisa akal mo merek emormeng. Lom tiran ngalagek angare akru la lesson plan mangarak dikana ablay maktekiran ngalagek hindi kan require adi age and alo mesran maular adi ram legal ko to chori luro se kal sense egida me change ni bela mro se no tia 7 dori to 4 dori mesel time sense dra se tia sel hotel el sense al program elen 7 dori to 4 dori require sense ngarse Ini 2 hours lo si aklar ngalek. I say, not only that, tabay mong 5 minutes ang class, ang kal dismiss ni ito mo tong mga teachers lounge mo tanganin. Sel time ang malpapira ba kuchim tanganin lo ba kuchim. Nadala kasi it doesn't make sense. Also man 6 class ni labor sel oral 6 hours e border lo tira again. Hindi ka at the age. So I sige daw niya. So that's being efficient. Lam naman ka require child care and kal sense no kasi take care of family ni. Remulang alel. Este nang remulang alel sense. And maybe more pero may kada din ang samarian mo sense. Reserve ta marang le ado durang le dre lang. Mom sense on the tiamri luro di ulam mondae. What's the motivation? Ngari do dring magari. So I think we have to be open to coming up with new ideas of how to solve a real problem. Efficient government, using money wisely, being productive, are all helpful. Provide more service, but not necessarily at more cost. Why say? Ay sigala di ang si subject na maktibring recall gukmena to government. Yes. Ngani Department of Agriculture. Why say? It maybe board makamisyon, maybe PCAA mong kadi mo tial to agriculture. Mataiwang farmer. Guk puto ka steps and take. Users, pero di bigisin mo users. Ito ka yes manggeno mong. Ako mas kawan example di lubar iliwiran news last week. Ar adra kastuma amde biyang doko lang naklel. Diakal dimlak illegal. Yeah, abi din wala tax. Why say? Diakal ko tax office. Ko FIB. Ma FIB kapag la kulgori tiya kadri am liwek tokoy hindi ka dilungul mel ko na tax mem assess sa tax tir nga gala mo tilhara tax ko na FIB wa sa ka verify license tir kan sa bill import sige the bureaucrats do liwek kadingi leng akin mo til explain ra idea na ko sige makara mong ngania board and commissions repetitious regal authority ra ministry ya mlom subringi ya ga ulmong mlaringi ra ngara mong headquarter kita nara saibal. Misal lang nga Department of Agriculture saibal yang mo nga por mangaral ngaregal district handle sida idea el din ka minister ngatiang for example obomola ra permit raw. Eko mo ra ko state mo ra zoning mo ra EQPB pol awana EQPB ma zoning hindi kal sa emil ngidil ngarang hindi ka authority ngarba sa el overrule kay. Ulgo magawin na ratial government ang makaraom correct ratial system ang mo efficient. That's my question. No, I think it's really important get a clear process. I see. Kamorge and to address a tial problem. Goduli tial tora smagalinga. Yeah, to me, tira understood. Tira umula ka tax. That's what they're doing. So the correct authority, tax office. And you know it's intentional hindi na kasi 1 and 2 ay gamle to klolo do sadri and interesting and mlamo tablol case ablada wes I see tablol times el smagol el Chinese el operators kwada kal torda and for some reason ngora man del torda clear biga sum tangal tamal I see ngora I mean the justice system should be fair. Ador tau tralla and degal because nge klo ipangel adrasina makadil mugori. I don't know. Sige ta agira der man mo gargi kri agira rogul
and do ruling gira el tabsul to tel ala arablu gira clear blakata ko se mung morger and you're right I don't understand was ngara ma FIB involved la tax issue especially kini wira news sa tem lokal ra FIB kung wira mo kol ra FIB that means other miltiga ya claro en alak alwid en qora la gira el customs ma a quarantine tiga open a container check why say Tinggal dia kalau already ngara pasyo. Ngaram to color sige da daksa. hindi ka understand say But still most important, by the color AG may file against it. If that's the case then you know, mal bertak lalu udal gira la tora rom ma ko. ala ka mo license mga tool mem ka dire ka di mo harata We know was there's smuggling going on. Leng lol baby rata mga ala la ko ngaro ngariyo nga kadore so sengar al sela matres ma bekra batingela atreta. So ngiran maral o tutela la ako to cloud tutela leng unfair al suma especially other model blue no say take advantage of system e di ka top lang clear di ka top license til di ka top lang ara كده other bela bay مريض لول تتاخر كده se parte se ludo so sengir gotar other bela no say ka ba udre ngal igan mo ba mal do rens mo ngel mo la nding Maria tara ule mo la isi Maria rens lo así tirgal in charge la del chega y claro a dire el beber attachment involver ni mendial soril lo olta adon arni malume di lo ngiro se aria sumo morian clega ni como guido lugar di morisi se trato il lago moda sol berni din mal gire de lo mesnito adi igual lo suego el buquil tal ne cuestionaba como el gornira a dormitorio ombrul gira senior citizen sama acqua se gale government non salman no cloth mura private business di ngil bolo si di gale lurol guktumul by mura private miltir o ngara ngim ngani a chance government chega already ela ta problema government di ngil chega ni masel makita already ta mo report mutya makni si malagi manyal mutal ta kada malas molobat tal togoil munda se dilil wase podo nglora private toga business malbol klo tax al mora government malube el bolo siora government la galo el al kida o spera government lo malurgi musel bolaka alula government gal dim mal robu seguida agora me sogal dulil government el gila y el solution el molgoy len akil gomdas lo hace in order to successfully implement ay gagil change aguk nga gomdas lo sal suman dia galbornia agreement tra ali the civil beral was ngara policy direction ablur belau en dia gabol support ni mornia problem gil implement len altango ngiluldas mo kada nga citizen sa bring it up malube ngaul president tak mo se tiagila ng borni ding lagi nga another all bill markaban lols mangala nga dia kataka si segid el palos yer partra sel do conduct leadership meeting mai si e by the abel se mai si boda sa garagarin e boda da kalo ase milagi da priority tiagila direction boda da robol loror gire e segid la mo tulgibel bodo le lang nga Ada sen tak masih kita mal tak ngabel se. Digo pe bil kita sen biak kabel men tel dia kala plals. Mang malal to ay gadi dul malang. Hindi ba magara odak? Maria limit la plals. We have to be responsible para nidra blue but at the same time be responsible. Mai se Maria ana mula se. Kau giral gamel gol se malu ngila ngari ul da suar batola. Masegi del molgor ngila se gale stays decide la policy direction a blue kelel say girel by ngi tell leadership meeting la governors ma president ma la bin ma mol mo taul do swil musel le driatoy e bod falor ngi e lo mklat ker girel di wa constitution girel sa li girel na ba le to constitution tida canción hoy undo sabe bir la time e kadamo argue
everybody me. A state nga kagiral tigita. Dia kal sem touch state ra. Olbira ko tita budget. Dia kal sem touch ra budget ra. Mung sige del me mentality mal kaya nga. Nga amna tal gulgol wase we us. Bom start lo spesela di bom daso sel que el rael di gire. I don't know if you remember kita nga kamna tak kadam la ruh. Remember September kamna ruh el terong le kau planarse ligara interior nga kamnarse ngani meeting ra pre. I see. Emlet change leadership ra kapalment tararu. I see. Seguido el time en America government ma adanga alsa government adim makalu rogul maral including a tebla ng school ma misal startup es government hindi ba aro ko am sira er tamo dibu sama adoger hindi ka adal mending arbuli sa hindi ka klau ni er kama eleng hindi system from sel attitude as adam mabadayen so aktiyom da so lang misal kumyole garela instead misal me ma I a Chloe Gegresel we ma us Vai sing mal que cree mangira de sige La constitución erguida malgol gira la we the people vai sing mal close daso ya mangira de maral gira de mlisi se alin kaplement erguida rogo ya claro al mlai en líder rogo alin da dir líder rogo Malo ni taudo realmente tel realmente dire realmente erguida rogo mudo de rogo oi men da vido ni ma ongilen gida di gida ma orgi ngari atara blabo umesi kadam la momruri ra bekel time el talia ngari donation nan mi segel donation ma to donation ra olbi donation ra ta no lo va taxpayers money gira the table back office donation ra other bela di nga se we need to move mura olel kita appropriate ya lo yo alla exactly ndi gal gira del mem kadam la donation sen adegal meter sel niam le intentra constitution ماشي mangala dakal mitra sel appropriation bill ماشي so bay giral bay mo gigare budget ra exe olvira kululaw bay mo klo appropriation malsum deka nga kadombra ra tora pickwick ngotro il to ndi tela ra igal chegra pickwick donation ra kabal men I mean el ngarang clear ra loader office ماشي so we need to be clear as a donation and other bela because not magaro we donate taiga I think sige da kada na utial because of the bangaral el donate el mo kita donate no ter other bela le donate ngaria imura rubagal logorang lo ase sera ngoram lani nombre ka typhoon ra saibal ikadri kamle increase ra udo tres es ngam lo ra era ase kadangara mo donate ma Red Cross tigidel akilu sela extra $50 $22 kilo ma marar malgara payless ani amdel $28 ma kwa $20 me donate tril el girela atogora Red Cross mo asa atatanga saibal ase etia mo dale la igel donation or other belal kulia other olbi le donate but you know it's an important reminder ase ali ayaw do the wrong moise mung sel the meg together prioritize el base seguida lulaso mung mral ko total al stimulus ra Taiwan kung total belaw oise jalu de adim lo moger oise mudu del belaw al udo da pacta el mer belaw dos pelos tagamen mudu del belaw I think seguida mgadamo mil seguida agirel direction ya mana ira constitution alo guru goda musoismo y molomsa e dice el todo lo que Allah ndi agumda swing sel ko amringa raul do swing maula ka mutal ska atiag mara ko marungiro lele mosbedo de kiarta to le digo sa odriña la gadrili man mga kwase mringa nga adulia ko en suera de alma tirgal adal marur tal الدو دراسة leadership meeting معلومة meeting على المعاش معنا قبل أول مول مرة تقول بيخلوي ملامو كمان من ngarte مغمي أبو ngarte لا مسي كده ما الممرين ما أقول قاسي
Kada makaruli tial toy mo moso de la do el mo mara toy la seguido rogu o claro ika e gido rogu o to da do de gido rogu mangargel kire tal government tergil wai gel buklol ko ngal tara presidente amerika la gene dilo as la kamsal dio guerra government ga go dil ko lo guerra ko na se mo suya seguida wa mal meringa lo do suya ma ula akadi bungita pelo así sungo mara dru ahle in gora sada el musqaul madur di symbol sabel len asel dilil toda priority man problem viaja realmente hablo la de surang el di sabel di kut mokla logul kut magila al sela tarra mengire del prioritize acto spera hospital le example la gospel lo así será gibon testify am Miguel el guirela tal vez hospital berol tomo vamos en avec le blue a blingli 18 million seguida mla budget hay comisionel o así morngi 18 million ma FSM ma mora marcial ma belo era vera me la se como ma de alina fe 18 somos ma 25 because of priority budget gas will change nia presidente americano mladuli la mora congress menjaga civil mo mloderni ya chairman congress other appropriation amula sei seguida ul ya hospital bela bod funding stages ania first increment stadira utma allocation ni ma igero good visibility study amorise ma design ya next stage en october do la construction on el stage en toda although the furnishing x-ray machine dental operational fund me seguida amle teletel en momrek en moria dormir 2 million semble 25 million el hospital ya 23 actual cost ya 2 million ni ahora hablo madel cuando lo dormía me tomó la extensión en moria hemodialysis section mangal dimla mal selap mal club gul sendu priority den seguida taro lele mos veder mula maklol to digida ding mai lo ang di mix e dia a plen moria problem wo tel sur lo gobierno de Israel no mala le seguida dimle horror moknem digal bolsiswa ai rai el mutu mangin complete to itimor me migile tel ma finish sel su mendaga un il plan ma un il vision no se lo morgue el set a priority len tel go vida gunda sendia al salman ni atil mali tel practice blava ngaring man magatarta ari the lead magamnot gib gelesra a planning ma prioritizing ma aureol moragal dos pe na quali me so an morise e mal hopla se sumo mala druale de trail federal travel o sea que magarani e mo moda durada la blu e mo gomira tanto hoy e guk morise to ulvas mo guk mori mo dal saben e guk pu de trail ai mo digi de la wala we're just shooting the hips el viaga man diregal la gasel authorization prioritizing la toda budget en moya dil saben la presidente di Chelsea mandringira a midra todo a ser dia tiagida mo priority en más seguido en gukchen sel mo del presidente mo gukchen sel mo del to ma bomba se llama problem me acuerdo tú te la dame esa el long term ideally kada plan na budget del 4 years ya tu mara yigid mo klor toy for example gira de mo rabes hospital ding go espera 25 million for the next 4 years go top 5 million every year and more completely. I mean that should be the direction اللي قادر مرتين أقمال قوية لو قيم لا شيء planning أعمال important part ترى budgeting يدير غير هذا you know عمره لا شيء help ريدا البول تريب ال budget process من أي time كذا البيل نبتو غير public hearing الغرور نمر يتقول لا شيء era mal unnecessary no hay se hindi nga kami ang utos nggak malu merasa important ele quasi
Oy, maybe purkan itigal directors mangaral merahiri, but tiangar alir en melo ay serada rablu asya ayos pa igal udo del ngamok tegari. Em lang ospe en magaram. Ya ura gen mutron. And that ese de kadil stobra executive branch ma state mingirel follow the same process. Ma olbira kululaw should follow the same process. Everybody. Ya, ela tigida practice. Olvira glula al do state mul magyo spe malagal do, este de bai di meu amor esto sai ka gida udo. Ya bol mereka tara que nga lo que lo sai gel mi lai mulo gilel ge. Tu que mucho así, ai ka gida bebi. So kada help persel lul dos verada hablo así ali mudu de ro. Mingirel mo watau to. Ela tu bai malgara olvilo así. Como me ven el museo de un hotel, un hotel el campamento mela. En vez de ragal dolangas a budget translate o gimel el tela. Mamlamo el lugar del tela la bastrila y gal teme. Tabai solil scorra ideal lo hace mulda suam. El tirgal moang al bon tola mogata y el bache. Mas colom dar lo hace. Mula dia kan mangita al sunta mogata el dia aurerel en lagi el ma todo el dospe din seguida mla bitok maul mal club gula ahirin atara a videl los pe ni adra olbil el mote milgu communicating in mar constituent tilos maral de suira y galu rol de moru au dodam o mondase mo milo el tauto lo aise india. And I think even internally Agumra lo hace, for example, to a branch of government, the ministry. I think internally, our executive branch should compete. Ngire la Minister of Finance, lo is a program a Ministry of Education, just among themselves. Help yourself prioritization of budget to double moldar sin olvira agulula, because we should know amongst ourselves. There's a limited amount of money, but how do we spend it wisely and priority? Sometimes in civil mentality also happens as an executive. Minister of Finance, make sure I get ludo de gadingari, I get ludo de education gadingari. Well, hindi kam salo spend it, pero theological mailing. Sige na, important. The Ministry of Education, Ministry of Finance, was saying. La morning pandemic close a border, more the oral 4 days, you do 5 days. I got baby a ministry, imol government rosa at the ending a galic pesca to question. So I'll tell you, we'll give more at economy. Len a government agora mal dim southern ilungil and the just last week, a target hotel wal logula siaval restaurant del Ngarablur Belau. A Draconte. Was closed. Close. Agora diaga governmental react aling la close sa PPR. Arwasi passion is barely making it. Ay gam gegrel hotel diaga ngaral adra konte atara igel ngwal gora umtera siabal ngartial Belau restaurant. Imla close. El ada continue tial lo sisiul trend del dangara alsel. Iglebal close up to ngara mangara. Kamagara obom telgibil correct tiagil sistema sum gumil telbo president. So the government is telling us a different story. Kundi oro diagam tamal kundi mangarang atak sabay na mo close. Hindi dra konte. I'm not close. And there's a survey really other PDA, Chamber of Commerce, was it? Adormol Martial, the 50% ratio I'm not close. I'm not close. By January. Tourism related. Why is it? And so, you know, there's a lot of things in Gira from those. And I know hotel il seba krenga rather ablo asetial COVID al tu gadam taman. I see. But I think we should also have a management plan. I see. I was saying so also more open to tourists. What's the plan? Educate the public on it so they're comfortable about it. Hindi ka panic. Hindi ka panic. Akara imura meeting imura masa amlo ko nang alwase. So kamo dahil kamo ala tourist temer beram dia mo kasi. Maybe al tema ande kalun ala tourist rakwam. Hindi al suma blue has it under control. Ime do mesra te al regi del blue. Basically Taiwan ade ka COVID ring. Ara da ami dur tri bai gi. Hindi ngari trial series problem and they're quarantined, they're segregated.
So ngaram de kalsi adro egel te alam ng ukomol. Ngari ayat. Maklol yat. Sorry il merbela. Tirgadi umrol il metem la golia 14 days asi il test de mar honest ngaram de kadali a process book ala of tirgel me. So I think in gira del mo understand no se egana mirabelu mar ada ultimately they have to survive. Other countries closing and they are okay. And there's more businesses and more close. After a game that would WA era January, or they're saying December now. That's sure I say. Oh, you're going to get a clora and get it sell. Ang yes, and more trigal other blue arbelal. But continue petting more January they can stop. What are we going to do after January? There should be a recovery plan. That's what we should be working on now. And I just saw a post today was a government rebellion matayong adu girela bubble tourism. And I think we need to girela to the minister manada tourist mes modelo say what does that mean? Al sumo ko masadari malagal do ase kamamruri e other paning ase dia hindi ka will explanation mera sa explanation. Let's both understand the process e both messing ase al sumo ma amruri te kita tretar do gimi bol mclorong new e kita tia partnership do morim kada mesa sen la order tel blue e mesa sen next blue el safe openery le sera Independence Day celebration Taiwan ambassador tamu do iso ase asko girtia ready to fly 6 flights a week in Mervela Eva Air ma China Airline so that's good news ilang se reporter ADB murigi del was dakla ADB telegram one economic report was just a little bubble tourism maybe save either $15 million next year with all the decabodole I see that's a big savings yeah ilang nang nagata octable haraw hindi mesa sa other side ya kama atyal me gidi math I see well hindi ka explanation med oda ga lundaso a Trump paula mrigela adi ase let's just go let them know say there's no other place to get money we have to continue lower so gida manalta da covid rabwa se vai will opportunity gidele ayel blul da covid ri asil sender adri me feel safe kita tem la accept ayel blul da covid ri mem tumili retia why say so agora me leuen te hoje era uma story temle shopping rasto ma seguir el sales era albera sto atrighi de luca adra na room adra mashan they bought $2,000 worth of fishing gear so that was a good dera store so I know say we have to understand Rose there's people that need jobs especially in the get tiga baby rigid the white trial in the milgao outside we have to have a plan to bring them home I see and then same thing we have to have a plan and get our back to work and then you know assume tourism sector tourism sector week let's find ways to put them in other sectors assume construction let's put them in construction let's have training programs and train team I think we also need to have those types of programs and help they're employed and earning akti tia practice sir elang til other practice ri ding moral other angod el bulu why say hindi kalbora other bela ti other angod el bulu sangal lorar retir yo mistria ududir misel cross up mani ago to close do del ngilo al other kira al bela are foreigners and that should be the program el moral other bela yes okay l'accent sir gidel moral to para tixling akplol moral Facebook imla gel kumdaswen girel mergaw Matia imora tokol gisra Facebook tri personal ne gorgaw ding I have to ask it ngay say to ase ka mama akngara imol meeting it mer adan malblakan dilo tautra junior google to ko ilan tautra ko di kita argument tertir to ase ka mama so mama junior ala bol presidente leng sira al matmal bela ora typhoon marang kaya di meral diol ngosor other bela
Manggal-ngal ko okay lo sentir ay kita argument terka ko basurangal mo president. Come and share ang ngal. Well, قلت نقول مرال وايسي Siyempre wise. كده ايغال سنكيورجي اعتقد ولا بلوم تأساو Wise. اغا كو مراني التقول مراني اقبلان غطفان على لاستر كامبين يا مال ميدنا على هذا مالو بوغا مال نودوري اسي gamna help pergi dulu lagi deh syargi deh help pergi dulu lara makmal di ngodore asih malu wila lagi lo obu kom di halu wise au udah ada biru lagi ketemu mereka lo seru kuktal mana bulu ada klok lara rubak kal dios mal beri hati le dulu lo ngasih lo romakran mulai yang ngori lagi doru me please lah kam sekiuran kal bido saya dari ini Wise. gitar mur yang umrah lo asih ngara la maro hosia or top da uldaso Wise. ser clau marargida help el shape lo se o mega decision o mega decision I know arada mo samaria and you know appreciate the supporters or say alesa Wise. but I think in the look beyond the issue there so much akbi miska gale akbro al akriya ngara ngaula kasito ngira lutuira clau marargi dro se ngala bong nse rula urio ngara aiger uro le blana ngani ngara track record dri Wise. nse dro marani umra lo se hotel el clau tu tre question ngira dro ma ogeri adra blo nse mlo marana ngara alamal el mertiang e otto da rogule or kami amo di sai ndi akbral feel beda adro mdo se oh yeah, motion club because of percent, and I don't want that should never be the case. Se de al stop ranga lo hace, mabol mereka sengki al sum moria Asime ruli. And dia po gururi le tiga other self blue dim la sengki ona. It should never be that way. It should always be gamruri. When clown mara ko, may gelu. Musi sa akari to ya ula gamruri. You know, se ve bra timing. Na to karado lo ni tanya so and es el lo que tanya so I don't dia necesita kasi oy ngai tio se meu do mo gospel mo Magara. so okay me doran mo so skale hindi actually tiga la me sorry lo mo araro hindi ka mada tamagali but you know say it asumo the help let's help in the right way help pra كده ولا قدر مورت كده ما سانغن سانغ بلو قدم لو درسي انكله دله كده سير كلام مرار كده واسه we know it could be better focus kita gila focus raraf nggih kan kuasa kata sim namo time nangari ministry labor why el bigel bela aloy namo time the refocus a priority kita ma ayel ududa nangari bol blakatak le bol tauter mral helpra mela adan moy kada sen namo time el delle school hada man you know go spare an example الموني air conditioner يعني أنا كده دخل جيل نامو climate change وده نطمو كارا تمسك رالسة كلاسون هذا برا أكيابيتو لكذا وشاكت هذا تور رالسة. These things need to be in balance. It's about prioritizing. من نامو time هذا هسه حتى أنا نعرف let's make sure إن قط المران على كده. You know I was sharing yesterday. أقوم مرة لو هسه قط الكلوتو تلا هذا الليرة ودسويرة أنا كده بس حتى ألر بلاو أنا أرتيال مريانا it's up to you أبول بلغارو مسوب على عمري لوريو حتى أل is there إيه كده التأل لغاني ربلور أمريكان مرورا هذا سمريان مرا بلور أمريكان كده رولي لودا سورا أبلاو مرة كده سلتوب عندك هذا هو تبتلو ستة ميرمي سرقنا when I was at UCLA trial بتقول سأليها ملا interview المرة قال كلهم بالير أمريكا in fact I want to عملنا قال first manager at Bank of Commerce بلاو Mr. Flores just so happened he went to MIT as an undergrad and later UCLA and later MBA ملا interview and he ended up working for Intel number 2 CFO and then at the time vice chairman at Toshiba but share a sales story lang hindi mla ka desire ngin mo tumakwam Dimla
dimla Dimral betul ba? dimral betul yang automatically sel uk lus clear ma kalau se kada mer bela yes ngi kare udo but balwat we try to figure out ways to make it work mong dimla ka question ang sel akto ka kasi actimal matan mor bela mong you know ngari imora classmate nangal every week enga fly el mora New York ketika kamam let makan muru self field study bela السلتا مع جير اللي في تستدير بلال مصادرة foreign labor minimum wage مع foreign investment anyway so نقول الفلوريس عمله إيمو نقول إيمو he was an electrical engineer but he ended up being a consultant نقول every week البورا interview in New York for different companies نقول نقول superstar لين تفلارين مول business class يصير بقول negotiate رقم truck tree نقول نقول other MBA نقول Lo panggil mo mo sa ni. Hindi se urta se kanta so man New York da udoda clododa New York starting sa 100,000 and more ba. Selta man 1980 200,000 a clodo so hindi ser remove ma practicar en alguien you know when I applied in my graduate school part of process was kada apply ngara sel long term plan ko man sa application sa more bela ini chokan more bela mo para other bela maybe hindi nakasal high acting na wati kaya ngidele sa MIT mana di tamle alano mara school motlo tira na school of three and hopefully may ngidel swabla mal merbela help para other bela that was I think the intent there was a time in the school I applied for a fellowship that took really was MBAs in government matasendra ko mara Washington DC for the whole summer to me sa gero uluror كده لوكا شو مقدم لنا business المقرات هير parliamentary لتديلو تيدا تقولوا لسبري توسي كميا سلام تورا business school تاسي automatically it's about making money but you have to think more than it's about improving our lives at other level whether you're in business or in government it's the same so anyway Sige ora din suka lagi dapat ora politics. No, I see. Subera to actim scout tidel ma di last question ra. Leng kamla pasra primary mong chancellor kaon mo president Rablur Bela al salngariong 50%. I see. Ngai legom terul other murtul mong. I see. Ngara mlatal ko ra brief for kaut tel government tel girel tel negotiation ra adrong le dikit ma government american. Malubang ngara osingem mil girel. Lek kum dasul wasia 50% tel chance kamla mo girem الابديت را النيغوشيشن لترى تيا فاينانشال تيما غير مسادر ايكونومي را درول بيلوم امريكان غاري اتال غورم لا كانسل ترغاو لك كورن سادر اول بيرا لولاو ما ادرا نيغوشيتنج تيم انديا اويل دو را درول غاري غورا اتلم لا ما دو تيل غير as of now ديرغا اتلم but of course غاري ابلا دو ngaise será da campaign quanto habla do bladul gira to ora campak I hope that ngari ablal reng hopefully guys help para negotiation of course ngari adiri ablal do ngase al sum kita ulas ka dun oitil diwa a Trump la se ayel lu Obama se sang ngin mal umoy ndi agum ra lo se at this time mila ka ka monda se let's find ways that we can help each other and you know nga selu to ra udo da nga umra lo se ablu ramregela asiadro lo se نريجل كم مرال واسين بارتر obligation كتير المرجير أنا أتجيب له المصون سكيرة الموضوع ده تغيير. أنا عمال ديستاتك نرى inflation. إقامنا explain الرجيل ديتيل وانسل ده أدور تيا. ديرك لو هسه يجي ده contribute ما trust fund يجي ده لو ده يجي ده ليماك يجي ده so there needs to be talk about that so I hope they're talking about it. If not I'm mal willing المو help كتير الوك شيرة يجي له ده whether the president and they can dire the share egal unda le tia tinger bela rogi de gal dil tinger al makasay and you know tia wal mo ngonge del time do sa dra kampa I say na te la eita emo president Toribio elang ngonge del time kada mira sa egal ngan sanasel so ngeda me sa egal ngan sanasel el al time what can we do al mutal improve You know, in fact, the cell study ADB subra compact tamno otil was a design compact at the current state and over the last 25 years I'm not live. Ngada
Patakan tinun ngarametara. It wasn't designed to really move us to the next level. More independent. How I say. And maybe it's sorry another application. Maybe. Why say? And di nga kasi ay kaya ka loleng ang miskin. Kung mo doon malay ka loleng, the most important is a partnership kasi kada malay ka loleng ay kita masisi abal wadan. Masisi ay kay sari. Ang ngir giret ablo mo. Ito tiga sa ali de kita. So, asay kita giret at makalawra lang tire. Rule am sisi al bulu. Lagi kita umrah at tukora mi mokal kabel men. You know, I was just watching kita nga namadak sa lom sa kay bolak pwede nga YouTube. Mula interesting sa look mula highlight ra asinan there was a part ra sel debate ra Pence Kamala Harris. Mula cut off free rasina. Lesero kung ano 45-second al delay. Eleng di ka free ablo rasina. They don't want them to hear. Agelo deswela pencil gira sina. El dase sina ultial virus mam kara. And then so you know so let the to keep para adra bluril ngaray gol lukti mudenge ke lolo ko eleng kung government tertib mai say and so ay kita bulu lomra freedom democracy and sisi ay isari en muira mrige Ngani ako lalas tul stingem me udle wilter bade la tru mo orgid mang ya gua mana udle da bekk toy be nga dice yid toda se ka magara ol dagar kida man no suet din calma sumo maro bise lema aval rural blalbol obise tire del dir como ni se makmo ger no lo así kamlam karakter lek man strongly agumral was alaga bol tauldasu igada malmon mandingani ga igil mon هم بس ترى أولا غريس الFAA رجيت هذا ضروري نبي كرر سهل بريد لو سهل taul das. تيجي ده باكسل ده غير ألسل ملا كده وريول أمي تيد ما priority كده أنا مرت ألسل تيال باكس ما يصير ما عملنا نيا هذه دكتوريتين لكم reserve. dia akmal boil was man mora ul deswel girela ay kan ma ul telul girela da la sai akmal umra al wasi akto tela time el burol ma experience na wasi abel to ludo da dia kan necessarily improve ablu al subum omnitela dia al loral mo le give akmut repeat kida am lang ma gotul to ludo da kampa $1 billion adingila. Es el gumese yel ludoda mal le dois. 210 million from Taiwan. Oh, India nga mal di mulgola tora. Betoka gel grant ma stimi al raikram rigel dikla kan pakpan. $1 billion. Dim la ma indi luto no ma bebil. Ba important ka ulo se se magala ruli mesel Luanda lam liwek morgaul ma yo el mengal bukmal bebil tel. Seguir al bornia gonga se man drastically to improve. Digira ya van a ser torela. Cardio spelling il dia vi investing. En área in fact grado olvidar algo así. Alona investment. Takmo to repeat. Alona alon. Dia vi invest. Anolo bo pergi. Al sum kung alon el mengo o do mo investing. En mo investment. En dia la investing en dia alon bo investment. Sí, ya las del tiging me algaría las del tiging me junior aquí mal olgi trago. Ya. Kita mal di multe mal di menang studio. Ruba rateal nguduk mertem kada adu gid mar adara belu. Why say? Kita memon la question and multe mera next week. Exactly. At least in 3 more shows. 3 more shows last Monday ahora sección. Kada multe me yang amal akmal menang studio selu como koltob da abes ruldas ma yelnya dombra lo hacen close to tell gira tan sao edera mal menang asuli atra blu menang asuli rate al bil skid mgada gimna moterung ngartial kurustra a president mgada ngadamlen oriak maisi el mora general mangmal ngaralam el mema gi qada du yakpera sea sel ngora media council am conduct tra kora tribule meet the press era ya gitu le Thursday night kita mal mangara ya radio akmal welcome ang idi yer
le kita umrar wasi kita langsung kita montera euro gira atrablu engirel el clodingat un hilo siguiente no me saro gurto e orange et magal mat mok prabluat I see. mak maral di pangitra lol mol klomrar gmiu lobangiet mora November 3 and number ida number 2 Oh. el tia mal di onitra abodo makal tareng ang mga sa daw abodo makal tareng nabela mal dia abon song sin ya aruba kal dios mo ngitiga yid nothing impossible de ka chedo man ko man sulang na tayo Man memsaul mosibul guktun ina agi das luaseng ay galgugin blargi al adiri kal magtakla babira to ko mosibul ada belaw lungil melil saya roller nga ma Mr. Wilter magi beringa sulemen el mosibul emel me sometimes saya agi metengel wasing bering rala do yakni rogul moto de selbitang magi diri kal beringa sulemen mosibul mate al magi wala ngak tengila blul me meskaw mo si Emil makatakla babira tokol mabot sa kion dia blaktakla bluwad botural sir saya ku kausi sakre al suel ko mal masaw le dia mo besel mil ko truro ra tru mataklok en el mutel me junior hala dik tele alas tele bo oi era al mel Saturday night en el mutel moris el programa ra clayunga dara arangal al morir a koksay uki el blur atas padal oo mo si sulvasyo de que tinga atas padal me ma bolsa me stappa en ari ang magitra ra beklade I see mongot mokla makatengiw da kay si wekra ko sa al mel Saturday night sula all right kung man sulang saya kausi sakre al sins